Li Amedê ji 15,000 zêdetir koçberên Sûriyeyê reviyane hene nêzî 2,000 wan jî li taxa Kaynar Tepeya Baxlera dijîn ku ev tax ji aliyê kirê ve taxa herî erzan e li Amedê. Rojîn xelkê Qamişloye û 35 salî ye, dayika 4 zarokan e. Ew ji Rojava ye. 7 salin digel hevjînê xwe bi 4 zarokên xwe re li Amedê dijî. وقتا هم هاتن پر زور بو دجارة سه جارة ما خول حدود خست از برانی خواب بونم ده هاتن بریم لیستن خوار ویوگراند سوری از نه هاتن پشتی و شغلی محکی دم آجی سات چه بو هنگی هم جیسا مخوار ریخست ریام پر زور بو Hevjînê wê heftê 6 rojan ji heftê sibehê heta 12 şevê li kompanyek ku êman çê dikin ji bo ajelan kar dike. پر زحمت البرا بره تکاری و 5 میلیونی تو بچه مارکت تقراضی خو گش بانیا ایرو رو تو 5 میلیونی داد که دکانه که تشتک به نای شتا انا و بره جینا ما وکه تشگش بوها بونه مصروف زیده وی جیلان زیده کرنه Rojîn wekî gelek koçberan dixwaze derbasê weletek Ewropayê bibin lê di nav van şertan de dibêje ku ev pir zehmet e. يعني كيجان دولت به هم دخوازن شوار هرن يعني اشتركي بلكي خوشتر به خانية وان دراجش رطوبتلية لايم با عمري 4 سالة ازوي دفن تختور دبي بلا خانية ورطوبتلي ولايم نخوشه تشيجي نابه Hevjînê wê dixwaze bi rêyên qaçax here lê rojîn dil nake ji ber ku ditirse ku bi zarokan re li Tirkiyeyê şeperze bibe. وی گوازه در کبه میجی گو تدر کبه از وان زاروکانی کار خودی بکم باری وان سر مگرانه Lê ji ber ku bi meaşê wî ê 2,000 lîre debara wan nabe, kurê wanê 15 salî jî dibistanê terîkandiye û niha li senayiyê kar dike ji bo debara malbatê. از این برای لایم بشغل خباتا دستی وی هفته 100 میلیونی دل لایم هفته لایم 100 میلیونی دیدین مگو چه تبا کی لایم مشخار به عالمه کاوی او قل چه بدم Necbîr û Zubeyr diçin dibistanê lê ji ber pandemiyê dewamî nakin û ji ber ku kompîteran wan jî tune dersên li ser înternetê para wan nakeve. او تلفونك تاني او اجامله ازو بري خب زوريم تكفنيكي باويم روجا pazarı تاني المالي او جي pazar zaten okultune canlı dersine yani roja hafta içi tane heye او جي ناv yani bir telefonek Li gorî daneyên netewên yekbûyî li riyê cîhanê ji 7 milyonê zêdetir mirov ji ber pevçûn, şer û xizaniyê ji cî warê xwe bûne koçber. Li Tirkiyeyê jî hejmara zêde ya koçberan xelkên Sûriyeyê ne ku li gorî saziya koçberiyê 3 milyon û 600 hezarê zêdetir koçberên Sûriyeyê li henî bajarên Tirkiyeyê dişîn. Xecî Can Farqî, Dengê Amerîka, Amed.